سلاف رست تماشاوان هجا بولتنا ساعت 6 ایواری از جوار پیشکش کند دست ده گرینگترین سرنوچه. ده سالوگرا دویم یا گشتپرسیا هرما کردستان ده سروک بارزانی پیامک بالاف کرد. ده ریز جوان کسین کو خواه نچماندنه را شاند. سرکردگی رهبری پید جالی رژیم سوریه ده کمیته دستوری ده هاتیه دست نشان کردند. هر یک جه ترکیه و روسیا و ایران پشتوانی آخوا جه کمیته دستوری را دانا خویا کردند. ترکیه ده بیجه اگر حریم آرام وره دامزراندن اوه دست جه اپراسیون لشکری بردن. دوباره سلاف سروک مسعود بارزانی د دویم سال روژا ریفراندوما سرخبونا کردستان پیامک کرد بلاف کرد. تیده گوت کو اف روژکه تایبته. سروک مسعود بارزانی لروپلا خواه لطورا جواکیا تویتر راگهان که دوی روژا تایبت ده رضامند بوان کسان هیا که تجاران خواه ناچمینن. ل 25 ایلونا سال 2017 ده گلی کردستان به رژه 92.73 دنگ به بله بو سرخبونا کردستان دان. وکه ایرو بریا 2 سالان ریفراندوم لسر سرخبونا هرما کردستان لسر بریارا سروک مسعود بارزانی هاته انجام دان و برژه 92.73 کردن باشور کردستان دنگ دان به ارج بو دولت بونه. لیره یکشه بخوای خون بلیم با ایوش بلیم من او کسا نیم خوم سرمزاری ملتی خوم کم. بریا چند روژان جروژکه وکه ایرو سالا 2017 ملت کرد تینین آزادیه ده اما دباشیه دبون تنه هناسین خوشی بفکار دکیشان بره آزادی خوازن کرد دوان روژان ده همیان لقبله کردان بو و چاوینوان کسین کو نکاری بون لشاهی و خونیشاندان و هلمتین پشتوانی ریفراندوم بشدار ببن لسر اکران تلویزیونان بون. کسی گمان ندکر یک چرکه کو ریفراندوم نای انجام دان همویان باوری به سروک خواه بو کوه ویه که جیب که و گوتنین سروک ین کو خلکه گوتن بکودن هم بیز دکرن و روندکن چاوره کرنا سالان مینا بارانین بهاره دل ملتکی کو ستمکاری آداگیر کران بصد سالان هلگرتیه گشت دکر. استاش رفراندوم لدستی منو حزبکانو هموی درشوه کوتوتا دستی ایوه من تحدادكم سپایکی تر لهمو جهان هبی باوچکی پیشمرگه او دجمنه بشکنی. کرد و گریابون سردمن قاضی محمد ینکو هینا پیلاواوی لسرسر کجرنوی لبادبه و چاویوان دشکینه. جارکدی دنگ شهینیا حسب نمر مصطفی برزانی لسر زناران دنگ وددا و گرما حسب عیسی سوار بخورخورا آراس و دجلای را دهاتا بهیستن. ججنک بو سماک بو هر میرکی کرد آلایک بو و هر جنک کرد زنارک بو. کردان جارک دی گوتن ام بخدانن مجی باوک هیا ام نسوین لهنگن کوچبار کرینه نهاجی هین بره مال روژیه و روژ بشک جالایا ما یا کوویل سر بلندترین زنارن دولتا هاتی آزادیه هم بیز بکه و ببه نواتا یکیتی و آزادیا هر 5 پارچین کردستانا پیروز دایکا شهیدن رومت کانیا مرخاسان. نه قابل قبول روژک لروجانیش بو 1 دقیقه شما مناقشه سنوری کردستان لگل هیچ لایانک بکین لسر خطی سوز که خویان پیدا لین دستن گل بر بخوده و بون لاوا دو کرن توریگری لانجام دانا وی خونه نیه کرن و بریوان لسروک وان بو کو سروک مسعود بارزانی کره نمرمل مصطفی بارزانی و نویه چیاکن جهگر میراس ورگره 8000 شهیدان و باوی 5 میلیون کردین لجیهان بلاو.
2017 de dirojeka weke îro de mizgeftên bêhteriya bajarên Kurdan tekbîrên cejnan dixwendin. Dilovaniya Xwedê girtibû ser rê û kolanan mîna hewrên rengareng û guldibarîn ji rengên alaya Kurdistanê kesk û sor û zer û spî bûn. Zarokên biçûk yên kohîn çav li ser dîroka azarên Kurdan ve nekiribûn. Alên biçûk di destên xwe de hilgirtibûn li pêş dibistanên xwe. Rawestiya bûn mîna pelatînkan hevveşiya genç û pîran dikirin di wê şahiyê de. Di wê rojê de serokê Kurdan rêda bi Kurdan bêjin hemî cîhanê em hene û me dewleta xwe divêt. Di rojeke weke îro de di 2017 de em digiriyan li ser dayîk û babê xwe yên koça xwebar kirin û ew roj nedîtin û me digot em bi şanstirîn jiyê Kurdanin ku ev roj bi çavê xwe me dît. Di wê rojê de em hemû pêşmergên yek mêrgê bûn. Em hemû yek deng û yek biryar bûn. Di wê rojê de referanduma Herêma Kurdistanê bû. Di gor biryara herêmî ya hejmara 106 Serok Mesûd Barzanî biryar da li ser pêkanîna referandumê di 25 heyvanehan ya êlûna 2017 de. Ew referandum li Herêma Kurdistanê li ser erêkirina milletê herêmê li ser serxebûna Herêma Kurdistanê tevî deverên ku nedibin rêveberiya herêmê de bûn weke dewleteke serbixwe. Tevî astengî û bang û daxwaz û hoşdariyên her çar welatên dagîrkerên Kurdistanê ji encamdan û pêkanîna wê referandumê û hewlên Iraqê ji bo rawestandina wê lê serok û gel yek bûn li ser biryara xwe û ji ber ku wan tu alternatîv nebû ji berî encamdana wê biryarê referandum hate encamdan û her sî parêzgehên Hewlêr û Silêmanî û Duhokê serbarî parêzgeha Kirkûkê û revenda Kurdî ya Kurdên Başûrê Kurdistanê li dervey welat beşdarî di wê pirosa pîroz de kirin. Nişana devlet buname, nişana serfe buname, her dem bilin من دموي ليرة يكشف بخوي خم بليم بأي وج بليم من أو كسنيم خم سر مزاري ملتي خم كم Ew referandum bi piştevaniya Partî Demokratî Kurdistanî û Yekîtiya Niştîmanî Kurdistanî hate encamdan û piştî du rojan ji wê prosê Komisyona Bilindiya Hilbijartinan li Herêma Kurdistanê encamên fermî yên referandumê eşkere kirin û got ku bi rêjeya 92.73 ji sedî welatiyên Kurdistanê gotine erê ji bo dewletbûna Kurdistanê û cudabûn ji Iraqê ku 4 milyon Kurd li nava Herêma Kurdistanê deng bi erê dabûn. Heman komisyonê got ku ew referandum bi serkeftin birêve çû bi beşdariya çavdêrên navdewletî xwe cihî. Belê weke îro di 2017 de Kurdan gotin erê ji bo dewletbûnê û ta dunya hebe wê Kurd bixebitin ji bo azadiya xwe. Şêrîn Kîlo. بله تماشاوان هجا لسر مجارا گشتپرسیا هریما کردستان از برای خوب میوان خواه برز نوری بریمو اندام کمیتا نواندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دم باش برز سالوگر دویم یا گشتپرسیا هریما کردستان ده تو کو اندام کی پدا کسی تو وی روزه چاوا دنخینی براستی یعنی رفراندوم بخوا 25 ایلول 2000 براستی روزه تایبت و ایما وک پارتی دموکراتی کردستان مهینگا جیگو و منها جیگو گاوک راست بو لسر ریا خباتا تفگر رزگاری خوازا کردستان گلک قناغ تفگر رزگاری خوازا کردستان گلک قناغ را در باس بو شکستن آنی سرکفتن آنی شورشن بارزان رحمتی شیخ احمد شیخ عبدالسلام قاضي محمد ابناقش محطات بن وناغ بن
اتفاقیه آذار 1907 به سروکتیا نمر ملا مصطفى بارزاني سالا 91 بریارا UN پارستنا هرما کردستانی و بو فدرالی 25 ایلول 2017 به سروکتیا سروک خباتکار پیشمرگه یکی کاک مسعود بارزانی سرکفتنک بو سرکفتنک بوش ایرادا گلی کرد را دمک گلی کرد به یک دنگ به یک رنگ به احزاب خوا به ادیان خوا به کس و کار خوا نه تنه لباشوری کردستان لهر چهار پرچه کردستان به دل و جان لویره لباشوری کردستان دنگدان هب بلام لباکر لروجاوا لروجهلات لدروای کردستانه به دل و جان خلق به رفراندوم ویراوی چونکه رفراندوم بخار را پرسی بو یعنی وقت چاوا گلی کرد در روژه که دا جه خلقی جه دوست و دشمن را گود ایما ام 45 میلیونن ام خودی مافک نتوینه ام دعوه حقیقات کن حقیقت چیه دولته کرد چناب به دولت به وقتی 192.73 بیشن بله بو سرخابونه بله بو دولت کردی یعنی عملیاً سرخابون دولت کردی آوا بویا بلام دوورا داگیر کرین کردستان و حتی روژا ایرو بس اوه برزنوی چما ولات جهانی گه ندان نخوازن 3 میلیون کرد لباشکره کردستانی دما کو جسدی 92.73 به بله دنگ خودانه گش پرسی هری با کردستانی زانه حق تشتكى وسياسة برجواندية دولة تشتكي دي حق ملتي كرد ما في خا داخ ياكرن ما في من جهان دا أذى بس وقتي كومرجهاني في دولتي او انا برجواندين وان هنا برجواندين وان لقال تركيا هنا لقال ايران هنا لقال دمشق هنا لقال يعني هرتم نه في جاري تاني يعني وقتي قاضي محمد رحمتي كومارا كردستان راغ هاندي ديسا يعني اتموسفير النيف دولتي نهشت هنگا او جمهوريات دي دماوي سال كده فتصاندن خانقاندن ركفتنا آدار 2011 گشبونک بو لسر ریا خباته ده 4 ساله دا دیسان عینی وک ویجاره ریکفتنک پیس و خراب آلویر کرین فروتانک دناف بره بغداد و طهران دا بغداد بصر شط العرب همو دا ایران دا کشورشا کردی بشکی تنه وانا السر هر تشتکی بلكي مختلف بن دو جيران ناوك هفن دو جيران دجي هفن لوقتي هات سر برسا كردي دو وقتي ريفراندومي وبيش ريفراندومي وبشتي ريفراندومي وانها غافن قالك مهم هاتنا آفتن يعني بس درفتك نيف دولتي چه ببي كرد جارك دن نمحتاج ريفراندوم انا ما ريفراندوم قد وقالي كرد ببرلمان كرد بريار الريفراندوم دوي دمده بريارا كساغ بو راست بو نشاش بو نه بس راست بو دهات خواستن تشتكي وصا بيجي تناماكي بگينه دوست و دشمن باشه بلان هيما مثلا بونمونه جنودي ياكادا باشوري كردستان يعني جي هرما كردستاني خدي برلمانه خدي حكومته خدي سروكه خدي جيشه خدي دستوره خدي دراوه خدي برهمه خدي نفطه خدي آوه خدي إراده باشه غير دبيت و تشتي بكي بينغاوك يعني او غاوي جو كردارا لازم بو ديفرا تشبو تشنبو مضايقه تشبو ضغط تشبو فشار تشبو حشد الشعبي هات حشد المعبي هات او بتشتكي دي وكيدي فاكترين كو كرد ريفراندومي بو بكي فاكترين دولت ما تشيه
وقت تا جيش هبه تا حكومت هبه تا برلمان هبه تا پره هبه تا بنك هبه تا فكترين بيك هاتنه دولتي چنه او ها ما بود ريفراندوم كي جيبه كي او ريفراندوم جي ديسا يعني بإرادة كردها ميابو نكو حزبكي كري يعني شخصا كده بشدار كان دوي دمي بله سرپرشتی یا جناب سروک بو و جناب سروک به میرانی به ویرکی خدا بر مسئولیت و تمام ها بلام احزاب دی همو تدا بون به اسلامیا به خریستیانا به گوران به یکیتی به چپ و راست به چپ و راست به رادیکال و لیبرال کرد گشت بون یک شخو او یک بونا ناو مالا کردی او یک رزیا کردی مترسینک لبا دجمن کردا چه گرن و مترسینه هیچ چه بکه لحف بکن دور پیچ بکن تدید ماوی 24 ساعت يعني برز نوري الشر حشد الشعبي وارتش العراق دماكو هاتيه سر هرم كردستان دوي دمده وكو سزايك بو وكو جزايك بو نبس إذا ريجر كردن بو ريجر يعني ريجرتن لبيش وچنكي اگر وانا كرانا كردستان ببو دولت اگر حشد الشعبي نهاتا اگر 16 اكتوبر او انهياران نبيبا ام حزناكن بيجن اخانتو نخا يعني اگر او انهياراتنا اگر او تشتي 16 تباخي نبيبا و پیشمرگل سر هوا و سنگر با و جبهه هوا و برخادانک مانگک و دو مانگ و سه مانگ و چار مانگ بوبا شخو کردستان ببوی دولت بس دجمنه کرده چه کرن هر اجندات خواب کار آنین خلق خود ناو مداب کار آنین بس تنه چه اوج یک ریزیا مالا کردی گلک ترسین ای باشه مالا کردی احزاب کردی گش بون یک مزگفته کردی بون یک کنائز بون یک احزاب بون یک حکمت و خلق کرد جیسدی نودو سه دنگ دا دجمنا او ری لوا انگاوا پیروز تجينها بحث كر برز نوري بحثا باجارن كو شدس كردان در كتنه گرگترین باجار کرکوکه و کمزانن خانقین یانجی باجارین هرمن ناکوک لسر جرد بجن مناطق المتنازع عليها چرا نویسا وان و چوابه يعني او جبري باشي دار بيش ريفراندوم يجي و بيشتي ريفراندوم يجي هرتم ناکوک لسر هبون جي ناكوكينا هرتم جي يعني ام بيجن جناب سروق ببارتي بيكيتي هرتم بيجن او الجور بالديالوج لازم بالديالوج شارع سرببن والجور دستور ماذا سدوشار دستوري عراقي واضحه صريحه دوي دوردا هالبجارتن شيببن بريفراندوم شيببن يعني تشتن شيببه و ماذا سدوشار شارع سرببن تشكي شيء و دورنا نامين اف دوري كونهال درواي مناطق كردستاني دورن كردستاني او بديالوجي بحوار وبجيبجي كرني دستور بلام حكومة بغداد دستور جيبجي لكن وجبر جيبجي كرني دستور درافن ودستوري كوان ديناي دستوري او تيدا مساهم بود او باشا جوه دمي وطا نها اول 2 سالن درباز دبه در انجام اريني لسر هريما كردستان باندور كريه يعني ريفراندومي و قش فرسيه تزاني در ريفراندومي دا تا دنگه خواگان دوست و دجمنا تا دنگه خواگان جیهانی ایرادا گلی کرد اوه فرمو اگر ديمقراطيات هيا اگر فعلا ما في مروف هيا اگر فعلا ياساك نيف دولتي هيا گلی کرد فيت خوازي اینجا دجمنه گلی کرد شد خوازي برجواندي امريكا چاوا تماشا كر برجواندي اوروبا چنه برجواندي المحيط العربي السني چيه يعني او تشتي اريني كو خلقي دور دنياي فهمكر كو كرد خدي مافن كرد جرك الدولة الكردي هبه او جي نكو احزاب چنك بجن كرد دولتنا خازت بري دقوتن بيش ريفراندومي دجمني كرد دقو كرد دولتنا خازت بلام احزابي خا او دكن خلقي تحريق دكن نا بدانقداني بالصندوقي كردا قلتي ام دولتي خازن اوا يعني وقت جناب سروق دبي روجك تايبت بو
حقا روجك تايبت چونكي بلكي لروجلاتا نافين لشرقي قدروا قيمة صندوق النية قدروا قيمة هالبجارتين النية قدروا قيمة ريفراندوماني بس الغربي الخلكي وقت دبينان تا 25 ايلولا دحزار وحفدات تا افقص صندوق بلاكرن 3 مليون دنگدر وبيتر دنگي خودان قوتن بلي بو دولتا كردي يعني افقل دولتا كردي دخوازي بلان چيه هات ظلم كرن او قزنجه او تشتكي ارينيه ها پیش رفراندوم جی چما یعنی ایکو رفراندوم کرنه ام بیجن پارتی بو یکی تی بو جنه ما گشکا توقع دکر یعنی احتمالی ما دجمنه دست خوا بکی تماشا که تگش ببی یک و رفراندومی بکی و دولتا کردی راگینه فکریتا تشخور تا تماشا که نخیر تشتی بویا متوقع بو بس جرك إرادة كردي دوار روجيدا بركة ميدان. بس روجدا روجك ورا كردي ببن خدي دولة. الطبيعي ما يعني نا أولا روجلتا نافين جوهرتن روجانة تداد بن. كيش تراجو مثلا بونمونه كيش تراجو سوريا دولة بميني كيش تراجو العراق دولة بميني كيش تراجو الشرق الأوسط بيستو دولة بنوي بيستو دولة عجب نابن بيستو شار عجب كيم نابن ده عجب كردستان جينا يعني فا اجده حزارو ده او اقناغ لنا بهارا عربي وحطانها قلق جهارتن وقلق جورانكاري تنهولي وبرنيزيك قلق نيزيك ده ماوي يعني بصالة يانجي كيمتر بشتي اف كومبوني يو ان افين هانا يو ان جمعيه الامم المتحده خلكي الهافرودني و كومبوني جانبي وتشتندبن وهرشل سر ايراني وإيرشكرن لسر سعودي قالك سيجنال هنا كو وقت هاتي دولتي مازن اعاده نظر دو خرائط منطقية دا بكن وترسيم الحدود يعني وقت شاوت جمع برستكي عجب كردستاني ببي دولات عجب اجي برستكم از دوي جمجي عجب سوريا دولات بميني ياك بميني برچنابي عجب عراق برچنابي عجب يمن وينابي سيچار يمن يعني جوهارتن اندبن بيرو باوري ما هيا دبش روج دا و برصف واقعي تشتي باش كو كرد دوا دميدا بكيماسي لباشوري كردستان يك ريزن يك دنگن روجاوای كردستان آنها دستور چید بید کمیته دستوری دا انجمن اجتماعی کردی بشداره حق کرداد وردا يعني ام وك كرد مادام ام بشدارند مرحله دا سياسيا وعسكريا ما بيش مرقهنا ما يعني تفي او هجماتنا قشتك لا زال تماشكه لباشوري كردستان تا بإصراري بارتي ديمقراطي كردستان طيبتي بإصراري جناب سروق برز مسعود بارزاني تهين أو تخطيط كرن تا تيك بدن تهين خدي برلمانه تهين خدي حكومته تا سروكي هرم هيا تا برترين دنگ وك بارتي ديمقراطي كردستاني عراق مسترين حزب لسرانسري عراقي تحزبه 25 كرسي دي برلمان عراقي دنهاني الا بارتي ديمقراطي كردستاني او بارتي مستهدف يعني تبي اظهر ما مستهدف بو لي ريفراندوم ورداد ماوي صالات ماوي قلق كرد قرانكارين قلق مازن دهندر والدرفة دابونا تدبيني رواتب هرمي بيش ريفراندومي بلكي نها رواتب اي خلكي رواتبات دني برلمان خا انتخاب كرن حكومة خا شي كرن هما هنجيل قلب بغداد دكن هما هنجيل نيف دولتي دكن يعني برقش بيني داري هرتم فكترة نيف دولتية او فكتري نيف دولتي كجان روجي اريني لما فقري كرد جرى بشدار سياسيا عسكريا اقتصاديا ام وكرد امدا گلکس فاز برز نوری بریمان دام کمیته نافندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پدکسه جبو بشتر بوناته
سروک الا شمر و چکدارن صنادید و هفسروک بری رفبریا خوسر یا پیدل سر پارا رژیم بشار الاسد دراوا هزن جواکا سویل ده بو اندام کمیتا دستوره. دگاوکه زور چاواره کری ده دوشما بوری اندام گشتی نتوانیه گرتی انتونیو گوتیرس پیک آنینا کمیتا نیفساندنا دستورکی نوجبو سوریه او جوکه خالق جخالم پیک آنینا الهفاتنک سیاسیش بو کریزیا سوریه راگهاند. گوتیریس گوجی که دو چند هفتیم بیده و او کومید دست بجوینین خواه بکه و دید که پیک آنینا دستور دست بکه که جبو ریا سیاسی جبو الهفاتنا سیاسی لسوریه. وکه همی گاوین گشتی ین گریدای چار سریعک سیاسی جبو کریزا سوریه رهبریا پیاده یا فرسکریل روجاوای کردستان هات دورخستن جبشداری دنیفساندنا دستورا نو دیا سوریه تاوی کنترل کرنا پیاده جدوک برفره لروجلاتی فرات روجاوای کردستان را تاوی هولن خونیزی کرن جرژیم و ترکیش آلیه پیاده و ین دیار دانستاندنو تفگراوی سیاسی اشکره و یا وشارتی و راگاندنین بر پرسین وی ین سیاسی و لشکری لی پیاده هر برخستنه که تروریستی آلیه ترکیه و تی بناف کرن هر وها رژیم جی تو هیوید پیش روژه جیگیر ده جی پیاده را ده سوریه ده دیار ناکه. جالی ناف دولتی جی تانها تو بشداری جی پیاده را نبو ده همو گرن جوین ناف دولتی ین درباری سوریه مینا جوین آستانا و جینیف و سوچی نها جی پیاده بشداری دو کمیتا دستور سوریه ده ناکه. جالی خود امریکا یاکو پشتوانی چکدارن بسر پیاده و دیکه دشاره دیجی داشه ده او جی نرازیه جنیزیک بونا ده نافبرا پیاده و رژیمه ده و هف بشیاوان دهن آلی انگریدایی کرتا آبوری ده لسوریه او نزیک بونا پیاده و رژیمه دویده میده. دما پیکانینا دستورا سوریه و بتایبت پشتیراکاندنا لیسته رژیم اسد یا بشدار دنیفساندنا دستورا سوریه یانو ده کناوه حوالبند پیاده و سروک کانتونا جزیره یا راگهان دیجالی رهبریا پیاده حمیدی دحام الهادی یک جناوه بشدار بوین کومیتا نیفساندنا دستور سوریه حمیدی دحام الهادی آن حمیدی دحام الجربه کوشخو سرکرده هوزا شمر یا عربیه لسوریه و کوروی بندر سرکرده لشکری چکدار ناسکری بالصنادید که هفبندی قصدینه. هل بجارتنا ناوی حمیدیش بو کومیتا دستور سوریه لسر لیسته جواکا سیویل لسر لیسته رژیم جهه ماتماینیه که او بخواه نکسایت یک سر بخواه نجی سیویله هر وها هل بجارتنا ناوی ویج آلی رژیمه که او بخواه هفبندی پیده و سرکرده کی بسر ریفبریا و یا فرسکریه سرباری پیک آنی ناوی جهه زکچکداری را بناوی سنادید بسرکردایتیا کوریوی هجمارک بروواجی و نزلالی لگل ناوی حمیدی تینا هولی و پیوستی به زلال کرنه هیا بری هر آلیه کی جو آلیه پیده و ده داخلینیه که هف بشته ایرو روسیا ترکیه و ایران پیشوازی لبداوی هاتنا پروسه آواکرنا کمیتا دستوری سوریه کرن و پشتوانی خواهج یکمون خاک سوریه و دسالتداری ویره دانا خویا کرن. وزیر درویین هر یک جه روسیا و ترکیه و ایران لسر آلیکاری انجامدان یکم جوینا کمیتا دستور سوریه نو لجنیف ریکفتن هر سه ولاتان لداخویانی که هفبشته ایرو چارشم لسر مالپرا وزارت درویا روسی هاتیه بلاف کرن که دوی درباره ده راگهاندنه روسیا ترکیه و ایران پیشوازی لبداوی هاتنا پروسه آواکرنا کمیتا دستوری یا سوری دکن و پشتوانی خواهج یکمون خاک سوریه و دسالتداری ویره دانا خویانی داخویانی ده هاتیه وزیر درویین روسیا ترکیه و ایران ده پشتوانی کمیتا دستوری سوریه دره آلیکاریا بردوام با آلی سوری و شانده ناونتوایی یه تایبت بو سوریه را بکن و گوتن که او گاوا گشت پرسیار ده ببه دسپیکه که بو پروسه کی سیاسی دریش که جیان تیده ببه و سوری خواه بخواه سرپرشتیا و بکن و با آلیکاریا نتوایی نیگرتی و لگور بریارن دانستاندنان نشتیمان سوری لسوچی و بریاران ناف دولتی 2254 وزیر دروینی روسیا و ترکیه و ایران وکا ولاتین گرانتور جه دانستاندن اسایره دچار چوبه گره هفته و چاران یا کوملایا نتوانی گرتی کو نهال نیویورک بره ودچه جوینه کی سیالی انجام دان. روزا دوشنبه 23 ایلون آنتونیو گوتیرز امیندار گشتی نتوانی گرتی بدای هاتنا آواکرنا کمیتا دستور سوری یا نو راگهاند. انا کسی وکه نوینر ملت کرد لکردستان سوریه دناو اپوزیسیون سوری ده بشداره. سرباری هجمارک نوینرین کرد دناو بشه سیم جو کمیتا دناو جواگا سیویل ده هنه.
بله تماشاوان هجا هر لسر کمیته دستوری پنابرن روجاوای کردستان کل کامپا دومیز دمینن جی نرینا خوا بریا آرکی تینن زمان و دبیجن پیوست رجای کردان دناوا و کمیته ده بهتر با. دستور گل امریکا شو طبعا دستور كم تخازن دستور بيشكتي ج وضع سوريا الورداني يعني بيشتي 8 صالة شهر وجمال ويران كرني وخرا كرني وج بنابري يعني دستورك رنگك ديمقراطي دستك كهر نتوق د سوريا بيش روجي د غوبغي ما في خو يعني ام بدستورك بيشكتي رب ديمقراطي دستورك هر ملتك تدبكي ما في خو تيجي كرتي دا مشاركة جيكي وكو انجمنا اجتماعي كردي دريا اپوزيسيون سوريا دا حاضره جبري دا ام كرد مظلومن وام بندستن وحقيمه هاتي خوار وقت ابلجنا دستوري جي حقيمه دواري خوار وحقيمه دا نوي خويا كرن وحقيمه دا نبي ادبينم خطوه كان باشا حتى الامم المتحده بدولتي زول هيس دا بن حمود دا من وقت حقيمه كردان ادنما بله تماشاوان هجال سر و مجاره از برای خو بدم هر دو میوان خو برز فاروق حاجی رو برای دزگاه برچاو یا راگاندنه هر وها دریا سکایپ برز احمد موسی شروکار سیاسی لگلمنه اون هر دو به خیراتن برز فاروق از جمعه دست پی بکم ناویت دناوا نفساندنا کمیته دستوری دابو له هات راکرن صدم چوبون سپاس براستی حتى هات الشيء رسمي تم سبب مرة زونه به تسريب هي تسريبك اعلامي هي ودوی تسریبات جنوبی ما روبی نوی میشی روبی نوی دلش ایوجی روبی ام جبر کو چهار کس جواک سیویل بون و نوی کسن عرب جی یعنی براستی بو کسن پسپور جی جد سوری روبون حتی ها ام نکارم بیج نوی ما سدی صد روبیه لقریبی سدی نود روبی حتی سیما هی اما وحی وی و مسئله بسکنن براستی از اعتبارت كم نجبكو نافي من بس تنبونو هندكبونا قلما او ممثلين قلما او كسن يعني ام از نابيجو از مصر چمكي تولي بيشي المتحدة ام بيش كرنا يو ان نا احزاب و نا بارتيا بيشكيش كربون نسون غيا دنيا نهاية التاريخ لا دبي يعني إعادة نظر جيرة ورا شكرن نعم بناك أو بي بس دبي وجودي كردي يعني كرد تهديدا هبل يعني قاسي حجم أخوة هبل أو بريارج كدر كتير لقولي تسريباتا بريار حمو يعني اللي استجي وأمكانه فيجن قواعد وإجراءاتي إيه هندردا جي صار توافق كي دولي يعني هاتي شكرنا صار أفلستا ما ام دبیجن جواکا سیویل و کسی سر بخوا او یا یو ان پیشکش کربو لی نیرین و رأی و اراده روسیا و ترکیه و ایران از این شکل او یعنی برنگکی دین تأثیرک مازن لیکرن رو ماجی نوی من نوی مخواه براستی کمعلومه کخبر اشتر بیجم نوی اب احمد الهادي او یک کتشونا من يندن بحصات شهرا كرن نهار جافيا علي ابو خانم كم يعني برز شنو عرب يعني كسك حتى شنو دلش ايوجي شنو دلش ايوجي از باورتكم عرب اوجي از يعني كشكك نبي خو الافه از بين بركي الاف ياسينها اوجي كشكك عرب اوجي سرب رجيمي فانيان اوبوزيشن الاف اوبسيون براستي لاحمد الهادي جلسته رجيمي باشه برز احمد موسی اگر تو دنگی مدکی پید ناو کمیته دستوری دا نبش داره لی وکو برز فاروق دبیجه کول شونا ناو وی ناو حمید دهم هاتیه دستشان کرن کلو هنویه که چاوا دخوینن د پیشی د عبارت او تماشاوانه بخیر و خوشی به و روز و سلاج میوانه ترجی زیتشته گپوره مسپید که چلو جامعه کو فاروق حاجی مصطفی افنا هنه لید يعني آنها راكرنا ريجيم يجمر لازم يعني بساندنا دستوري يعني أبا قزليد قل كدمين مع جيمان هي الريجيم للدوسة خوي شو دستوري بيني بساندن هشتنا الريجيم هشتنا بشار الأسد يعني برا كجمر نبي والله قانون ناب دولتي وخلكي بهفكري ودبي بشار ودبي أو يعني أبا قزليد مين مع جمال آدن أزيولو بتشكي بينم بيرا تجو بينم بيرا ميوانته تي بيرا وبشار جعفري وقت روداوي جي برسي ماوي مافي كردا چه بسبه د سوريا نود
او بشار الجعفري لي بقرا جو برا كرد بانادولي بخل يعني انسانك استفزازيه او رئيس التفاوض بيج بو دستوري باور كي اف دستوري بيدانين شي لويل 25 سنه كذا يعني اب وهين حافظ حاضر بالدوسه بشار كذا اب يعني بشار نبويه والدستوري بين بسانده ابيك اد دو امرو كنجي دستور ادن بيسينه وقت تصورا كده وقت تقسيم كده رژیم دكبه مرو دستور ادن بيسينه تقسیم دبه ابوالات مرو دستور کردن بسینه گلک کی مناسب سوریا رچی وقتی که اب رژیم ولی ببه و هر و خزی بقلع و سوری تبدیجه خلاص بن ام بگرن دستورا تفتح شعبی بسر شوید پنجیاد او گلک کی باشه اما پیاده چما نبشتاره از بگرن به فرساته بله پیاده بلکی دبه گزانای سیاسته ده زانه مسخره يعني بنا بلينا بعربيج مسخره بيبي هر تج لجنة تفاوض ربيجة النظام تبي ايوه حكومة تبي صلاحيات الرئيس مخلص كيف كلكي تبي مقابلات شو بيصير التربية لابدو وتصير إدارات اللي تحصل لابدو يعني دستور صار تشتغل مو بدل السياسة فربيكم دستور راقي عتيني بستاندر جت حزب سيستم وتصدام جيكيها كانت لكري هاتي بيخبرت هني التبع كردي هتنا بديها يخبرت جبار فوق مسعود برزقين كاميري فرق قوة كردي قد قوة طاقتها فوق يعني برز احمد نفسادنا دستور دفيدا ميدا لغور باجوانديا رجيم اسد اشتغالی جرنابه من مبانه خوشک بزانه که پنجی رژیمه پنجی اپوزیسیونه پنجی حقیه او نقاندی پنجی حق المتحده او پنجی به المتحده او نقاندنه قالوا شقا كريا رژیم تیده قبول دکه ابو قبول دکه ابنائي انا وقت جنابي جامعه مبانه ته هي وبين راهشتن معناه الرژیم قبول لك الجامعه هذه هر اب خویایی جمبه پیاده ایرو جدیلا گه او هر خود به تکی مد شعب ملت خود جولو خراب کرد زنام خود شینه و ما چی جلای جربا چویه کاجمر بیش برسه چار بیر رژیم سلمانده بود دزیا خود کرد او آپوچا جی اوانی کر حاکم منطقه حاکم چی از نظام جدره فی دره و رابون گو کات کاور حریتو نظام بخویده حميدي ذهاب هذه النظام بخينا هبارا خديوي شنو هار توافق سر دستوري بكي اشترد بيجي ابني قصاهانه و بشتي صالح دبيتنا وشش ما خاطري وقت يوم العبد لكن ارتشيروك والكومبار سبدين من شي دباوريا مد ابد باشا برز فاروق رجاء كردان د كوميتايا كو او نافين هاتنا بلافكرن وچاوا دنرخين وچاوا دبينن برستي برما يعني پر نقاط هم دبي مرال سر بسكنه اللي برستي وقت دمج التنه مرال سر بسكنه هبونا كردات برستي جار دا كيما يعني حتى بهيك مش كردات خواستن كاركي يعني بتربكه حاجات خبات بغيره ليه واني بمزاجياتك واني بپشتی و خماری به دستوری ده و اف دستورا که فلین حمایت بکه و فلین او بکه براستی او یا نراسته دستور اف لقاف کمیتا چه دبه يلسر برياري كي اممي يعني بخد 2 2 5 4 قو في حال ام استهتار بي بكنيان ام بمزاجيات فيرا تعامل بكن نبجديات وبهاجتي وخي اي خباطه واي لفي نغيرن براستي وبفي امر واقع وبالتالي ما في متيدا يعني و بركنبه و پشراجی پرسا که کردی ورد بی پرسا کردی دستوری روا واره خبات کرنا 50 20 سال دینجی ام او نابن نه متیدا هبه تتنبه انا كسيت ده تتنبه بايدا ده تتنبه دبه مراب حاول بك بتشرنجي به تاثيرك لسر مخرجات و مفاوضات هانا جبو محتوى دستور يعني كارك وركرن بتشرنجي كي كار بك به تنسيق كي كرديها به كسن انا كس اي هانا تداد بيت البوان دائما جواتك تشيكي جواتك جلامبيري يعني عام تشيكي شعبي تشيكي دبيت افكار ونيرينا نقلوان كي تشمكي مرات ترسي بذا امر واقع ترسو مازن او
کو چاوا اف لیستا هاتا چکرن به توافق کی دولی و د کردمه تنه دلوی لیستا دا مانع او باشه برز بس دقیقه لانه تشکی مهمه مرا ترسه انه دستور جی بویرنگی و توافقه وره چکرن او یا مقتل دورده کشتن دورده کشتن مافی ما دورده ام ند به مزاجیت رژیم مایی اپسیون مایی خدا مایی پیغمبر مایی جمره نه مهمه آم جمره مهم نظام کی دموکراتی ما فی الخلقه يعني ايه كساو ايه عندك ملته وايه نتابع تيدا ورا باراستن واج مره مهمه تمشكلين من بشار اسد رتني مشكلين من بنظام كيراي از خازم و نظام اره گورتن از نظامات چته گورتن به دستور و قانون ته گورتن مشكلات يعني مشكلات بيشيده جي مشكلات دستوريه سوري تشتك هي نفخه مشكلات دستوريه ولو ما جيت ادي بصين شعبان د بيشيه تفجر ده تفجر ام ببيجن انتفاضه ين تفجر خلقيه شكري دور ده حيش ماده هات جوارتن يكجي مباشره ماده حيشته رقم حيش انا حزب البعث قائد الدوله والمجتمع مباشر راكرن چمكي برصاد يعني تفجر جبو جوارتنا جبو اصلاحات وجوارتنا هنا قوانين وهنا بنود دستوري بو لو ما جي مباشره رجيم او جوهري ده عن ذات شيء بيرنكن نا مرسله من مزاج وعاطفه فلان فلان كو كيتي رابع كو يكي كردكي يعني براي من كردكي خازي براي رجيم تيرابه بس خما كردا وخما شارعي وخما خلقي خوا بخو دبا از البيش قرب حتى كو اناتي دون نا مرسله من فاروق يان فلانه برا كرد باشه پیده چما هات دور خستن تفی کو پیده آلیگری رژیمه لالی که ام بجن قصد آلیگری امریکا پیده هاتن دور خستن تو ناف جالی پیده و نهاتن دستشان کردن براستی دور کتنا پیده تدی پیده پرسک سیاسیه پرسک سیاسی توافق کی سیاسی بگرگه توافق سیاسی جی دزانی دناوری دولی يعني دولتي هنا إيه ضامني بينا قلت خفت التصعيدة يعني إيه صوت وأسطانا أبناء حرسج مشكلة قاب بيادر هنا نما وزارة الخارجية نظام تبالي ونبالي بري بديدارة أنقرة بروكة بيان دركت قصد اتهام كر بانفصالي وبنظام شو أو يا نامات بو إنه أجي دنجي خدكم دنجي وكو بيادا حاضر نبي يعني بمعنى إدارة ذاتية حاضر نبي تالي بيشي يعني قال موافقتك دبي حموكس حاضر بن براستي بتشرنجي بيجي بقى حاضر بن هذا بشكل حاضر بونه وآماده بونه يعني كو قاسكي مرجعيه كردي تفعيل ببا انا كو دبن رعايات الصاروخ ده شيء دبر ده كانوا توزيع ادوار بكران فهذا نا او دبي قربن انه بالتشاور مشروعك يعني تفاوضي بيشكيش بكن لان مخابن افيتنا كردي ما ام لبر براستيق قوناغا كديروكين كردي ما نلهب كردي ما برنج كدينا مقاربات دستوريه ومقاربه حتى فبراير 2 5 4 جي ده بين تشارج كان افيك ديا دوا بريارة 2 5 4 يعني 2 ده بينشر دوردا نبرة اوبسيون ومعارضة نجبوا الناس هالبيادية لا بيادية وهيرو يعني كحاضرنا بوسبة يعني مؤتمر عام لصار دستوري هي ورد شكرا جبوا استفتاء وجبوا مراحل انتقالي اسبارتكم وشغل باشا بريز احمد باش تربونا كردان بفير جايوي كاربن ما في قال كرد ده سوريا بيشا روج ده بچسبينن از ناخوازم دی سجارة قل قوتني خبا قرم وميباني تبچكي بعصبية اشتغلت بين مزاجيات وعاطفيات لا يا جامر ازنا عاطفي موزنا مزاجي ما بحقيقات وبشار جعفر اشترى البيستو بير صالح المفاوضات يعني ام تشون حافظ بشار الاسد بالرئيس ابيك اددوا كرد وقت الهفبانا قل كي باش بو قل هفبانا اصلا ام نبحو جي ندستورنا او مني هرما خوش خور ببرا ومني خكربا امر واقع نا ابوچي بنابه اداره ذاتيه شو ابنابه بحق عجيب اشكر جمرت كو انين ابد قوانين الدنيا يتنا قوتنا الاداره الذاتيه حكم ذاتيه فدراليه ابوچي بانا باش كو اختراع بكن از نظام امجي تقليد اوادك اندرن دستوري وبشار هي موجودة دبي ولاد بقى اسمه حياة دستور بي أباكر دبي رئيس رابع حياة دستور بي أباكر رئيس موجودة إيران الصين روسيا قش لبشتاوية دبي كورن دستور كي وتقرير صلاحيات والراب وأبقوتين قل كي توشي آدني مهم قالوا كي جا دولة دخازة بسوريا ديمقراط شبه أبقوتين قل كي نراسته إيرو تركيا
وقتی کتی عفرینه دو سبگ اف رژیم قلعی وچو نظامك ديمقراطي رژیمك ديمقراط هات سوري حكم كر يكم تشتو اشتركا بخازو بدر كبجي ادلبه وعفريني قالوا يا اردوغان قبول بك نبعورم او شو هاد دوا قال لك مناسبش دولتك وك لبنان ايرو اكثر ده سوري ده 20 سال بمينه جبرق بشار الاسد بالا بك سوريا ودي سحروا مفخخات لبنان بتاعتين جبر بيهاوي دباوريا مد اب نار سري ام نلهب الككو ما نشار كفتن شبو ام نلهب بنتين ادم ويرو جيبو جبلات كيماوي رجيم سوري حاضر كربو بتنجي حضر انسان الاردن بيبو كشتا نقا اف بطال بقو واستفراده باردن يجيبك واستفراده بكردستان يجيبك فقال لك مناسبه جواد دولته دردورا ويرق السوري جابكت كده ايرو حياة أنا تبريارك ناب دولتي تنبراهشنا بشار الأسد دستورة تشيك إيه وبيشتو بين صالة عبدونكن أف مسخرين فينا برز أحمد پیام تگهشت ام دخوازن برصفا برز فاروق جي بزانبن برصا داوي أوا برز أحمد دبيجا كو تو آلي پابندي ب دستورة سوريا ناكن برصفا تشيه براستي تدي إن حتى هاشتاق جي تشيكرن بركسنا هنا ضد في عملية دستوريا وهاشتاق جي تشيكرن اف نيرينك مثالية نيرينك نواقعية نيرينك براستيجي في خطراز بيجن نيرينك عاطفية يعني حل شيء شارة شيء بريارة كيني بخد ضد بين شارة بريارة المتحدة سر ساكني و سيشار صار يعني بمعنى سيشار نقاط جديد أنا شو انتقال الديمقراطي ورا شكرا بشار الأسد مينه كوكيد مينه أما نوفارا وشو ورا جهرتن وعملية يعني بمعنى أشتياق ورا شكرا وتيدا قانون ودستور دستور ورا شكرا بشرا قوانين إنه جوري ودستور إنه ورا أبكرن أم كرد به باستهتار دبي مثلا دبي قناغين نيرن دبي ام بمسؤوليتك التاريخي وجدي لبنيرن ام نتضابا خبيدا بزلقينين خبيدا نزلقينين حتى ام نتضابا تو فرد بك كسي كورتي تنه بس دبي ام شاركيا في ربي حملات مناصره يعني نظام شيء ام بكن كو تاثيرك لمحتوى نقاش ومفاوضات دبي جيبوكو مخرجات كودر كفن مناسبا على الاقل جي حقوق مرأة يعني بمعنى ام ما في الخبر نادن ست سوليدين فوف كيسي ديروكي نه دبي مرافا كيسي ديروكي بمسؤوليتك وبتواضعك السياسي خو بدا بر نبدا مزاج وعاطفيات ونابه ونظام تشي تهيزي دولات تننا اد كوميتان ها روسيا جي بيروسكر وامريكا بخوجي همو عليا بيروسكر ودبن يعني قرارك امامي ده ام دبي باستهتار دي نانيرن راستا دبي بخبط انه كورتي دا كامل دبي يعني حجم الكرداز وتيدا اطراف جيت تيدا هذا راستا وكرد كيبن جي زرار ناكي نشرت انها از اري نوفي متشطب بيه ونوفي دلشا ايو شطب بيه ونوفي براجي هوتي شطب برنا برنا ازلم خيو برا كيبه از جيرا بما خدام از يعني كفاروق كيبه از جيرا بما خدام جيبوكو او قوانبه بيشكشيا نيرينو وبروجا ما في المنبكي لويدر باش كلاك سباز بو بريز فاروق حاجي رفع برای دستگاه برچاف یا رگاندنی هر وقت دریا سکایپ برای احمد موسی شروعکاری سیاسی لگل مبو بله تماشاوان هجا به وی آوی هم گشتن داویا بولتن خوا دوباره سرنوچه می ببیروا بینن ده سالوگرا دویم یا گشتپرسیا هریما کردستان ده سروک بارزانی پیامک بالاف کرد ده ریز جوان کسین کو خوا نچماندنه را شاند سرکرده کی رهبری پید اجالی رژیم سوریه د کمیته دستوری ده هاتیه دستنشان کردن. هر یک جه ترکیه و روسیه و ایران پشتوانی آخوا جه کمیته دستوری را دانا خویا کردن. ترکیه دبیجه اگر حریم آرام وره دامزراندن اوه دست جه اپراسیون لشکری بردن. هر شاد و بختور بن.